Kasi po ilawlawag ko. Getting in na duma-duma nga kalsada peti within our jurisdiction, hangteng bagi. Bagi ti national, bagi ti provincial, and bagi ti city. So ti priority tayo sige city. At dapon do tayo na po, makita yun to, silawan tayo ti na duma-duma nga kalsada itilawagin. Ngayon, di na duma nga section, silawan tayo to manen. Dito first batch nga masilawan, at silaw to tasango ti SM, may kanto na po dito airport road talaga. That's the future plan of the city government. Dito yung airport road dapo national highway. So nakikoordinate ak ti DPWH nga pa di da pay silawan. So kunada aw pay pondo, so silawan danto. So dito po ti medyo nang i-delay, so nga sublite ka DJ back na let's be innovative and proactive. Kasi nga ron, no, habang tapno nga redundant iti gastos ti gobyerno apo, tapno nga redundant hanga madoble-doble ta sayang. No umay iti listaan iti DPWH, diga ako na nga dedit project mi dapatag-adjust kami nga city. Tapno hanga sayang iti gastos. Kasi no magita yo apo ada digijay kalsada nga duwa-duwat silaw na, ada bagit national, ada bagit local, jacket ka jay mapasamak. So every time rumor listaan da apo, agad adjust kami. So, ang supplemental budget kami, ang realignment kami. So, diyan napasamak ka dito nga kalsada apo. So, nga silawan tayo ito, himhantay kaya silawan namin apo tabasit mo ti Pondo to City compared to DPWH. So nga, ananusan tayo apo. Silawan tayo di priority roads. That's one. Number two, kumbaga priority, second priority, third priority, and less priority. Kasi pumunta ngayon apo. So nga agan-anos kayo apo. So makita yun to. Things will change in the next few months apo.